Nibavuga indwanyi yakunzwe cyane ku isi hose ahanini mu Bushinwa, ntiwakirengagiza umugabo Bruce Lee. Uyu mugabo twamwita nk'indwanyi ya cyane, yakunzwe cyane hano ku isi hose ndetse no mu Bushinwa aho akomoka i Hong Kong. Uyu ni umugabo witabye Imana ngo ku buryo butunguranye cyane. Bruce Lee akaba yaramenyekanye cyane no ku mirwano izwi cyane nka karate, hapkido ndetse n'indi mirwano ikunzwe gukoreshwa hano mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu munsi rero ntabwo ari we twifuje kuba twabasangiza amateka ye nk'abakunzi b'agasobanuye gashyashya. Uyu munsi tukaba twifuje kuba twabagezaho 5 ba mbere bakunzwe nyuma y'uko uyu mugabo yitaba Imana ari we Bruce Lee. Top 5 yacu y'uyu munsi tukaba tugiye kuba twayubagezaho y'abakinnyi baje bamukorera mu ngata bagakundwa cyane muri sinema ahanini mu gasobanuye. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye top 5 yacu, aho tugiye kuba twahera ku mwanya wa 5 maze tukamanuka tukagera ku mwanya wa mbere. Njye uri kubagezaho ibi byose nk'ibisanzwe ndi Peace Eri. Ushaka wanankurikirana kuri Instagram dukoresha ariyo Peace_Eri maze ugashyiraho umubare inyuma. Mwibutsa yuko iyi ukurikiranye ari Trading News Intermedia. Kora naho subscribe maze tujye tubasha kuba twasangira aya mateka agiye atandukanye nk'abakunzi bagasobanuye twagiye tubabona. Turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Tutabatindiye rero ureka duhere ku mwanya wa 5 nk'uko twabibabwiye, aho tugiye kuba twamanuka maze tukagera no ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wacu wa 5 turahasanga uwo bita Bol Yang. Uyu yamenyekanye cyane aho Bruce Lee nawe yaje gupfa, ariko ngo baje kuba banakina na filime yamenyekanye cyane yiswe Enter the Dragon. Uyu mukinnyi akaba yarakinye hamwe na Bruce Lee. Bol Yang uyu wamenyekanye cyane uzwi ku mazina ye bwite nka Yang Z. Uyu wamamaye cyane nka Bol Yang ngo yavutse ahagana mu 1946, ni muri Nyakanga tariki 3 nibwo yabashije kubona izuba. Ni Umushinwa ngo wamamaye mu bijyanye na siporo zo kubaka umubiri no mu mikino yo kwitabara ndetse no gukina amafilime. Uyu yamamaye cyane muri filime zirimo nka Enter the Dragon. Uyu mukinnyi akaba yari ari gukina n'uwitwa Bruce Lee. Si uwo gusa yakinanye nawe uyu mukinnyi wamamaye cyane ahanini muri sinema. Yaje kuba yahura n'umukinnyi bita Jean-Claude Van Damme, bakaba barahuriye muri filime yiswe Bloodsport, akaba ariyo babashije kuba bahuriramo aba bombi. Si izo gusa yagiye akina uyu mukinnyi wamamaye cyane muri sinema, hari n'indi yitwa Blood Fight ndetse n'izindi nyinshi uyu mukinnyi yagiye akina. Nyuma y'aho uyu mukinnyi Bruce Lee bakinanye yaje kuba yakitaba Imana. Ku mwanya wa 5 wacu niho twasanze uyu mugabo witwa Bol Yang, akaba ari we twabashije kuba twashyira kuri uyu mwanya wa 5. Dukomeje rero ku mwanya wacu wa 4 nk'ibisanzwe, reka tujye ku witwa Donnie. Uyu mugabo ukomoka muri Hong Kong ngo yavutse ahagana mu 1963, avuka muri Nyakanga kuri 27 nibwo yabonye izuba. Donnie ngo yamamaye cyane muri filime zo kwitabara no kuziyobora ndetse no kuzitunganya. Akaba yaratwaye amarushanwa atandukanye, ahanini mu irushanwa rya Wush ngo ku isi yose ngo yaritwaye inshuro zigera kuri 3. Donnie ni umwe mu bakinnyi ba filime bakomoka muri Hong Kong. Yagaragaye cyane mu mikino njyarugamba
izwi cyane nka tai chi, boxing, kickboxer ndetse na karate, tutibagiwe kandi n'umukino bita judo, nanone na wa mukino yatwayemo ugera ku nshuro igera kuri 3 witwa wushu. Si iyo gusa, hari n'indi ngo yagiye agaragaramo myinshi igiye itandukanye. Uyu mugabo witwa Donnie. Donnie nanone ngo yaje kuba umwe mu bakinnyi b'ibimenya bose ku mugabane wa Aziya ahagana mu myaka y'ibihumbi 2000, ndetse ngaba n'umwe mu bakinnyi binjije akayabo k'amafaranga menshi. Ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2013 ngo yinjije miliyoni zisaga 28 zo mu madolari y'Amerika. Ibi byaturutse cyane ahanini kuri filime zigera kuri 4 yakinyemo, ndetse n'amatangazo yagiye yamamaza yagiye akora muri uyu mwaka. Donnie nanone akaba yaramamaye cyane muri filime ahanini nk'iyitwa Lodge 1 ndetse n'izindi zigiye zitandukanye uyu mukinnyi yagiye amenyekaniramo. Donnie niwe twifuje kuba twashyira kuri uyu mwanya wa 4 n'umwe mu bakinnyi baje bakorera mu ngata uwitwa Bruce Lee. Ku mwanya wa 3 wacu rero reka tuhasanga uwitwa Sam Hanga. Uyu mugabo Sam Hanga yavutse ahagana mu 1952 muri Mutarama tariki 7. Uyu mugabo ngo nibwo yaje kuba yabona izuba. Uyu nawe n'umwe mu bakinnyi bakomoka muri Hong Kong wamamaye cyane mu bihe byo hambere, unanuba akaba akirahirwa n'abakunzi be mu gisekuru cyaba ari umusore w'intarumikwa. Uyu nawe ari ku isonga mu bafashije kuzamura uruganda rwa sinema muri Hong Kong, ndetse yafashije benshi muri icyo gihe ngo mu ntangiriro zabo mu ruganda rwa sinema akanabatoranyiriza gukina muri filime ngo yakoze cyane cyangwa se akabaha akazi ko kuzitunganya. Sam Hang niwe twifuje kuba twabasangiza kuri uyu mwanya wa 3 nk'umwe mu bakinnyi baje bakorera mu ngata icyamamare Bruce Lee. Dukomeje rero ku mwanya wacu wa 2 turahasangaho umugabo bita Jack Chan. Uyu ni umwe mu bagabo bakomoka muri Hong Kong. Ubusanzwe amazina ye yitwa Chan Kong Sanga. Uyu yavutse ahagana mu 1954 muri Mutarama tariki 7 nibwo yabashije kuba yabona izuba. Jack Chan wamamaye cyane mu ruganda rwa sinema nka Jackie Chan, we yabaye umuyobozi wa filime uzikora ndetse akanazihanga. Nanone Jack Chan yamamaye cyane ku isi hose mu rugendo rwe rwa sinema kubera uburyo bwo kurwana bwa acrobat, gukoresha intwaro mu buryo butunguranye ndetse n'ibindi. Jack Chan nanone yari yaratoje uburyo bwo kurwana ubu buzwi cyane nka wush cyangwa kung fu, tutibagiwe na hipkido. Nanone Jack Chan yamamaye cyane muri filime zirenga 150 guhera mu myaka y'1960. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 Forbes yagaragaje ko umutungo wa Jack Chan ugana nka miliyoni 350 zo mu madolari y'Amerika. Icyakora muri icyo gihe Jack Chan yari umukinnyi w'amafilime wa 2 ku isi yose wishyurwa cyane ngo akayabo k'amafaranga menshi. Uyu ni umukinnyi wakunzwe cyane akaza anakorera mu ngata icyamamare cyakunzwe ku isi hose Bruce Lee. Tukaba twifuje kuba twabasangiza uyu mukinnyi ari Jack Chan tukamushyira kuri uyu mwanya wa 2. Dukomeje ku mwanya wacu wa 1 nk'umwe mu bahagarariye abandi baje bakorera mu ngata icyamamare Bruce Lee,
akaba ari uwitwa J3. Uyu musaza ubusanzwe ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubushinwa, amazina ye nyakuri yitwa Lil Yang Hong. Uyu yavutse ahagana mu 1963 muri Mutarama, tariki 26 uyu mugabo nibwo yabashije kuba yabona izuba. Uyu wamamaye cyane nka J3 ni umukinnyi w'amafilime, ngakaba yarazamuye n'umukino wa wush ku rwego rwo hejuru. J3 yavukiye mu mujyi wa Beijing aha muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Nyuma y'imyaka 3 yitoza umukino wa wush ngabifashishwemo n'umwarimu we witwa Wubi, J3 yatwaye shampiyona muri uyu mukino hamwe n'ikipe ya Beijing Wush Team. Gusa ariko ngo J3 yaje kuva muri uyu mukino ku myaka ye 19 y'amavuko. Nyuma yaho ngo yaje kuba yakamamara nk'umukinnyi muri filime mu gihugu cy'Ubushinwa ngabifashishijwemo na Shaolin Temple yagiye hanze ahagana mu 1982. Yabaye icyamamare cyane muri filime zitandukanye zijyanye no kwitabara, zirimo nk'iyitwa Hero yagiye hanze ahagana mu 2002, First of Legend yo mu 1994, ndetse n'izindi yagiye akina zagiye zikundwa mpuzamahanga nk'iyitwa Kiss of the Dragon, The One, ndetse n'izindi yagiye akina uyu mugabo zigiye zitandukanye. Ku mwanya wacu wa mbere uyu niwe mugabo twifuje kuba twahashyira ariwe J3. Uyu mugabo akaba yaraje akorera mu ngata icyamamare Bruce Lee cyagiye gikundwa cyane ahanini ku isi hose. Iyi ni top 5 yacu twari twabateguriye nka Trading News Intermedia. Komeza kubana natwe kandi tugushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wabona byinshi tugutegurira hano kuri Trading News Intermedia. Tukwibutsa yuko nanone uyu uri kumva ari Peace Eri, naho wadukurikirana kuri Instagram dukoresha ariyo Peace_Eri maze ugashyiraho umubare rimwe inyuma. Reka tugire duti amahoro n'imigisha biva ku Mana bikomeze kubana namwe aho muherereye mwese.